Allimpaqmi hispirachinku, mecanismos de acceso al Tribunal Constitucional, recurso de agravio constitucional sutichasqa musuq yachayta. Kay yachaykunatam ruwarachin Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasi, Helder Domínguez Jaro magistradupa umallininwan. Waranja asninraqmi operador jurídico hina llamkapakuqkuna kay yachaypi tinkuykanakunku. Iskay chunka pichkayuq sulka suyukunamanta. Zoom, hinallatak Facebook Live likakunapim hawaikunku. Recurso de agravio constitucional ordinario, hinallatak procesos de tutela de derechos fundamentales yachaykunamantam yachaykachimun, Orlando Curaca Con. Recurso de agravio constitucional mantañataqmi yacharachimun, Rosa Isabel Sánchez Benítez. Kimsakaj yachayñataqmi karurja, recurso de agravio constitucional pi supuestos atípicos niskamanta. Kay yachaykunamantam rimariykun Carlos Villarroel Quinde. Tukuykunapaqñataqmi Vladimir Araoz Tarco yachaykachimun recurso de agravio constitucional imakunapi mana puririskanmanta. Yachaykunam karun suqtauras. Sutinku qillqatamuqkunamanmi certificadunkuta internet nintakama chayaykachinqaku. Tribunal Constitucional Wasipa, Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasinpa sutinwan. Kay yachaykunam qallarirurqa iskay chunka qanchisniyuq punchaw Julio Quilla. Inauguraqñataqmi karurqa Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasipa Estudios de Investigación Directora Nadia Iriarte Pamo.